ngai mwene vinya wonde musumbi wa sumbi na muye wa heya inetukutungia mubea undu wate iwaku na mumo waku na wendo waku ulani wa osenya wendo utadhimika mwiyai wendo watene na tene emupea ni kondo wa muthinzi wa thayo ona kaua mwe ni awau angimena mawumisi angimena sialia lakini mwino tunengie kwithwa twithao ona kauni tukitite makawamwe tukasindwa ende no tunengete mwithinzi wa thayo ngai waitu na muye waitu isitwa yaku itaiwe na kunenebwa isitwa yaku yikathwe yulwa masitwa onde itoka ingi mwiyai kondo wa sani kondo wa ndeto yaku nivoyo katuthoke na vinya waku na matei maku noke yona nyenundu wingai ni wailite onenebwa nitwenyivya nikana mwiyai naku kanenebwe osanguma sionde na ngatho no tayo sitwa ni ya Yesu Kristo asani twavoya na utunga mubea. Amen. Ina muthocha nafasi nino ya kumuthaitha mwiyai na kukwatania ndeto yake ila ithayo kila ibinda mwiyai wako nenga mwana wako bika nyumbani yake kana wakuwa ndeto yake pethe wana kitumi kinene cha Ngai na kitumi kiu nicho kitumi twetumbana. It has nothing to do with the personalities. It has everything to do with the word of God. Mavinda maingi wana wahamua kwithukisya ndeto ya Ngai na judgment ya personality ulokutabania nunga ino anene na kuno kalea kwigwa lakini wandecide kwithukisya hii ndeto veva wa Ngai ndalea unenania naku kindu. Yenda tusome bukuni ya Asili kilungu cha 6 kwambia musoa wambe endwa nandu mangai anasa etu asa athukumi mangai mesie mataoni isio nusio bamwe na witikeli ula tukwite watene na tene na bamwe no mumo otangio ula watubikie na wekeo wanai na kubetewa nai itina wa kumumanamu ya Yesu na kutwikithwa ana mangai na kutwika atiwa ma faida ma benefit sio sumbi wa Ngai bamwe na Kristo Yesu tawe mushawa wa mbe wa Ngai nusio kwitu kuelewa ndeto ya Ngai tuikekale utangiyoni tuikekale witikilini tuikathukume Ngai na tukwendea unyanyaswa ni ya maitha na uyiso bikabandu uitulika ngo uchona utangiyo tote wawo uchona witikili tote wawo wiso bikabandu withie wona ngewa ya Yesu nubonokasya nutangia nuthasya ala obe nuboasya ndikese ikala ekaya syabu nuasi kana wisobika pandu ngo yaku iswane kana pe andwalanga yuboasya pe andwalanga yutethasya pe andwalanga yukitia ndukese kuikala thayu wotangio utona chama changa imaishani maku wisobika pandu utulike ngo na wiswane kana pe andu specific alanga iwiki asyama na pe andu medhi ya ama satio kanama kuna seti ikuna seti
Vitonya kuelewa nesa makuna set moneka nesa stages ya matatu balanga alisiunga maibia nikana kiwansani ikuandu nutonyo thipo wathi ukethia ngali shunga mitebau na kaisha na kui na haraka ngalila ya andu 13 ukakuni kilo kethia bei mwe na andu 8 no kaishele ngi na mundu umwe ukamwa hii na 8 na alika tuitiala andu meana tuitiala andu ana kwa itu abika kenda lakini nutonyolika no kethia niwe wambe walika ngali nisu ukethia umeangi wethe abunana me makuna set me nundu wona hata wimui kila mundu bala uisa wethe wanaui na umeasumona hata matekiliko mekiliko imamu seti ya mukanana na ndelebo kethia eo bandu ethamba na beikanga thikweteo kinyanga ngali lezi nganga we twende mtu moja twende ikwambo kuna udhiba harundu wona hata wimui ukuitavia ukuona hata iendete ya ile ambo kunweka twa woba kwa mundu nubi kapa ndukethia wona kindu ki chotangiyo wona ni wapi nyawankai withi awan kwandu fulani na halangi methi ya makuna set halangi ima ukuna ngambi halangi ima ukathi yangi lakini endani kutabia ati witi kiliwawo ula inimbranget utangi hiyo amen kana utangi hiyo inimbranget witi kiliwawo kila mundu wa mwiti kila muya Yesu ethi awa entitled kuenjoy benefit sio tangi hiyo bena uwekeo wana ita benefit number 1 kuthamwe thayu waku kuma kuni kupika thayu ni utathela bena ubosho benefit ingi bena uthasho another benefit na bena kukiti wa makao maku na bena kukilia maitha pinya amaitha lawisi na lotis kwa uthayu wotangio withi awandikiria chamani cha thayu watene na tene kina faida munene lakini undu mabinda maingi atabania tuitabashandu uo kana tu amatabio uo maileo witikila kana mailea kuikia undu bayena kuendania na ngaiba tena kuikia maandiko masha baitonye kamundu na wiva akamwendesha ngai atena muikio na haibelania kilingu cheko mine mwana musoambe haibelania yasha na yu muikio ni kila kimanira shapyo yulua kila mundu ikiite ni kila kimanira shapyo yulua kila wetkwatitie na ni kila kikira seshindwile itanamba koneka kwa uwethe ya wina muikio na wimu wau onelo wa wimwingi ni withia wana wakika woboa na edhu anduina muikio onelo wa kwa dakaba ndutonyo boa nundu nduina muikio undu tuitonyo mwende shangai be kuitikila be kutangiwa na be kuidhwa na muikio handu ingi mabotie dhayu ni watangio lakini mayimu ikio mana laisia mawisilo mathayu andu imola wakana ila muya Yesu watukuye baya mukela nioni amen atupinguye nzia ya utangio amen na maandiko masya akili ya satani binya na kwa makuno make nituboa haleluya na atwete wekeo wanai ndukolwe kana wekeo wanai nduithia wa automatic na kubowa kuyithia wa automatic maandiko masya ila wambioka okie kwa alamake na alamake mamulea indi kwa ondhe alama mwitikila amanenga ukumuotu ikasiana siangai yani tuwa mwitikila muya Yesu tuithia atu atuikithua anamangai amen na yutu atuika anamangai tikuithia bebandu na ienda tunenga we mumo okilia na ibinya atikuithia tuatangiwa bebandu mowo umaenda tunenga we binya wokilia mowo ubinya na ndutonyokilia wo ubinya tena mwikio wo uboa andutonyokilia na ibinya uteumilea yani shindusu tuashivo na kwa ulo kwenda kwenji divine health ukwenji divine health ulo kwenda kuikala dhayu ute ukwatangana na naya chikala na wae makwinyubia ukethi awi utangioni na naini kusumbikite ukethi awi utangioni na mowo ni makuikaile undu tuina kitumi kila mundu ena mwanya wako
utwa utwi ndeto ya Ngai yashakana na ana maisiraeli mamubitisha Ngai na meka ula wa yuthatio methoni ma Ngai na wethi ya mundu ala Ngai utenda ni momeka Ngai ni wamanyuvie matuika make ni wamatwikirishana make lakini meka ula wa yuthatio methoni ma Ngai na Yehova Ngai ila watatanie namo na momya ngo maandiko masha amanenga le moko ni Midiani. Midiani ni andu mathaitha mibwana no na andu maisha momoma maenda kwa ndwawe andu maenda kwa usha ibuku ni amotelo Biblia ya cia kilungu cha mwanza sidi cha mwanza kana icha katano Biblia ya cia na atumia Moab kwe kongo ni musosu ni kana motalo kilungu cha miongweli na ile na musawa wa mwanza ya siao na atumia Moabi na atumia Midiani mathi makwete siendo cia kwausha mokoni mo nao mabika balabe Balaamu na mamutabia ndeto cia Balaki hata mwe Yesu po Moab na Midiani nandu matatha idanga iwawo matha idanga ishami bwana no nandu wikwatio wo waiweni nandu pinya wo waiwoi ni andu masembea Ngai cia nthino kuthonoka Yehova Ngai na Biblia shela na Maisraeli matie Yehova Ngai na mekolo thuku yani Ngai etikilia andu makwa usha etikilia oi etikilia andu maithangwana na ititi mekaila andu mamukia Ngai ikuwa ubaluku munene ikuwa thayu wanai nikana muoi akilia mukilisho pinya ikuwa mukilisho kwithe attendance ya Shangai ikana mundu mwe akanengae mundu mithea na makanyai cha wia wa moko mako watena muomo wanai uoindu kilia binya watena muomo wanai kwa usha kuitonyota langa mushi wako moaita makoa mitwano ya thukumi mangai ukethi ya pasha na muka mayona niya windi na wati yo kwisa iwa ndumasha tuona ameubita maringite no kuiwa maelesha kulama na endie manyai cha mutwano wa pasha ukuiwa maelesha kulama na endie manyai cha kanisa ama kwa shatao nini die kusema kakanisa kau kaikomba na yingi na muiboya na muikedi wa binya na ndo mandunia ana Maisraeli manenga no mokoni Midiani ni Ngai amen na Biblia ya shiana kuko kwa Midiani kwethi wa kuito yuluwe Israeli na wethi Israeli bayutethio makwata ni maboyete ni mekailite Ngai lakini the more they quitana the more they are kaliward yani omuno metanite omuno mabinyiwe yani ukethia bala makwetwe ukithia makwetwe wona boy kwetwa kilembo nikanandika twist yuma wana kilembo ka nolo mikwete enda mikona musuma akuna musuma tena haraka nundu ndibitukana na banini yani ukwithia bala makwati wo na kwithia onethia wendo mikona musuma wendo miki angulu whatever you want to do with it wamina no mikwata na kilembo niwa wisomi thasha wenda na andu imakwati wa mushukwatwa kilembo cha woi ukwithia baimundu wa mushusu imila mushu ikwatwa na mithea withia baimundu wimila athukumi manga induani maikwatwa na mithea na muno athukumi amanga imona amutauma atuniti mwaemeko kwithia munyusa cha 24/7 kwa chapasa mukato nyelelo kiwa kwasha cha hoteli munakithi akisho mark my word by each hoteli cha ile kwithi addictive nondo cha ine chai pinyoa kipindu ukwata mundu tote umukwata na withi ya nota kaindo kwikaba usiokebaya lakini wisaidhi ya waendie baasa muno nota satani ambia kukita maisha maku mamboya utia onethe andu naboyo yuni ukitio boya saingi na ethe andu naboya chuma ke ya kingi ukaboya na uenda au kwisaidhi ya completely umie boyani piu
no yithi awaka ukie uitato boya na uitato nena akithiomo ndu isibuibo mwibitha abo ba akithiomo undu atinda itie kulia machika kulia machika kulia machika kulia machika kulia machika kulia machika 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 kulia 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 machika kulia machika wambangitu withi okuwa tabeki nduwendesie akithi ya mundu kunikilo una kuletio machika kulia machika kulia machika kulia machika ukona mundu ambako ithu wa muongo to kulika inda ano voyete no usisio kwithia oneka veva oneka ngo onakiliko kikila uendesi kwithia baina coordination na sindu ilota nai wika nthuku uyambi yosika with a lot of freedom akwitha ndu sibwa kwanza uthiumwite muno na bado Bwana Yesu asifiwe, amen. Utuata tutuaneza tuyatangie ni tuzubi tumwe Yesu, amen. Na kwa ni musubia ni Kristo ni mutangie, amen. Lakini kweli avuibo mwisho wa reli withi ya mundu wa ana Mesilaeli mabikie pandu onamo ila onandu maekodha dhanga indini wagu kanisha waekodha idhanga indini wagu na ndini wa pepa nundu mundu ndekala atena spiritual power over we ate uconsult onandu matiana na ngai malikana nowe malikana na midhea maandiko maasha ibukuni ya motalo na atumia Midiani na atumia Moabi maumala makwite mbesa shega au madhi kwa mundu mweweta wa Balaamu mamutabia kila metumitwe imbalaki Balaki wende uthi kwa usha lakini Balaki nukunenga nembesa aka uiwe na andwangi Balaki ena dhina Balaki beandu kwenda kuwa Balaki beandu kwenda obindithia hanundu ni munene nda kwenda dhinda koneke na wenda kwenda tengemea yoba ngai na atumia Moabu na Midiani na madhibala Balaamu na maimamu ya tuatumwa ni Balaki hakuyo muumania na Mesilaeli hakuyo muumanie itashie Silaeli ni kanato nye kuikilia pinya hakuyo itashie Silaeli matuite baya mamushaishie na mena binya kumudhonoka kwa uenda spiritual empowerment enda mundu isene na beba wawoi uisene na uwe ni kana maumania ama kunana mbindu ila Balaki wikomana na mo ama kilie pinya na amuya Balaki akuya witie kilo kwenda haleluya maendie kwa usha na lilikane Israeli mayoki itakuwa zandia ya Moabu Israeli mabitite ubita kwa musumbi wa Moabu Balaki ewa kiwiu ashandwa imatonya kwa sasindu siya kwa mabitite yani uo inowe ipropeli wa nikiwiu mundu wonde ukila webinya nikiwiu ndesa kuitana nyana kwa usha ndetana nyana uo inowe undu wasisho kwithia musiwa fulani tiundu ukite siana siya fulani yukilie na sio siya kubala itundu mali tokoda jatuikie ndundu mali uisisho ukwiwa kiwiu cha ukilia pinya umanda undu utonyo tunga mundu longi itina umanda undu utonyo mwana ngia wia na tondu benga indesa kuitikila kwa nangia ula tuika mwana ngini satani eweka withi ayuno makandu maengenje na asya nienda ninisiwa umania mundu ni umaniawa na wadhima mundu iwadhimawa nendonu mania Israeli ni kakwausha ikanungu niemo kwa anduai maimandu makwausha ni Israeli la matiye ngai musumbieta wa Joashi na Joashi akiambalamu kidhembewa na Joashi akamuti wetawa wa Asela the Paul of Asela na wethi hapa nipo madhaidhia nela mabitiye nzia shangai gaya manenga nemoko ni mamitiani na mitiani mamapua amandiko masha na wethi Israeli mena pinya Israeli mabuia amitiani mayuka maikua Israeli mabandangano amitiani yakoma yabikio kedwa mekwete indosio
mayuka maimithia na wethi Israeli mebithite imani vamwe na indo cio na ng'ombe cio na mbui cio na iveti cio na ana mo na etu mo mekala maimani taluma mekala ngungani tainyoe mekala imani tanguli ni andu mangai lakini la matienzi ya shangai makilwa pinya na andu makosha endwa mukilisto ndeso kilwa pinya imundu wa dunia hengamite ndini wangai no uo mundu mutangie chawuki ni wawa lakini ndaweka ni wauyawa lakini kwa ushe kuifaulu lakini edhiabe na lupo edhiabe na tumeanya edhiodha idhi waku ni wandi edhia commitment ya kuwa kuinga ni wandi edhia kuinengani kwa kuya ni wamuya ni wandi edhia ndudhu kumangai na vinya waku wonde na shindu shaku shonde na mali shaku bedhia wabena lupo ya maidha maku kukilia bina bedhia wabena mwana o ukilwa binya na maandiko macha na Midiani maku na Israeli na mamabua na wethi Israeli imasoe mekinga ngano yo ikilasia yako meumanye ikukitwe ibinda de ambanda amaidha mayuka lakini ibinda ya uketha amaidha mekuka na isinina nania nando ingi muno ibinda ya kwa saloni university andu bayithi ya wanakau ibinda yo manda wiki ya biashara ibaba yithi ya wanakau but the moment you was struck the moment you ususha ngwandukani the moment you ususha serious ndukani amaidha mayumila na withi andwiki ndutonyo kwata withi umanda beu ya kitungu ni kanodhi ukabande mboka withi ubu ya kitungu pe mundu ithi awanondu naku withi kuambeu ukabande manana kuyathi na mbusile ingi mubanda akamba pai mundu inondu naku lakini etelo nyanya shamino bandu ashokila wana shambio kaba mundu usisha kwithia isu yekaili isu yekaitatu nyanya neyuka yibi kabayu kwenda mbia umya mala ukuona andu mambio kwa atwa ichumati na boibo shindu ikoniwa kawa beba wona waikala baza na ngai ukunaona kindu cha kawaida ukethia nguku tiwe nasio ikashana yali cha tusui tuigwa tuonde no ukethia itpaya utimbreaki hivo ukethia mbui ti ishana tutena tukwite okwa ng'ombe ti ishana tusa tukwite okwa lakini yobanga yakinena na Mose baya Deuteronomy 28 ni waishe kukadhimika kuongeleka kwa tutena twaku na tusau twaku edhoka kwata miamulo ya yobanga iwaku lakini kwithia ndithia yaku ikita kuoleka dhahabu waku ukita kuoleka fedha waku ukita kuoleka yoba hamutabia amya ukethwa mwathime uilika no yumala ukathima wa kinjinjini no kathima wa town ngaiwe sepe andu maka university town na mako university kinjinjini lakini kwa kamba anake ingi wona mathimu njini mayo balua maika ku university mushi kwa ula wathimo wa mushi mayithia wana huo yoba ngaiwa waneni na Mose na ngainu nenga ya ndubinya tusioke maandikoni maitu na maishilali mande ya kwa nangi wanganu bai mwana keweta wa Gideon na Gideon ibindemwe amanye binda kwa nango kwa nganu ya itu yabika amandiko mashahade na hadi ambiyoke dhanganu aishemba aipepeta yani aibua aidhi ibidha kidhekani undu yuisha Midiani mokite na aende shuyo bangayula wona na ngayula wona mishihidina angayula wona andu makinyama hatuma mulaika oka ekala yungua muti wito amwaloni nela wekalie bau ambio sishola mwanake eweka idhen musumbi na langi mebidite kimani ni woku njaribu atonya kuobosi ya chao ni woku njaribu atonyo tangi ya chao ni nena na anake na hitu ni nena na ibeti ni nena na atumiala pamwena kauwa mushi na unamuikia ngai na unamandondu utonya kuobosi ya shana na unamandondu utonya kuobosi ya the wako wana kutuika ndwina pinya uyo
na bidii ya mboya onedho ndu boya masaa 3 no boyo ndatika miongweli na wia mwiya inkai yo babono cha mushiwito no kangudanga jendini ya Kristo be muthenya wa Ngai wa utumi wa mulaika be muthenya wa utumi wa mulaika be muthenya wa utumi wa mujumbe be muthenya wa uneno na kunitu. Keep on keeping, keep on praying, keep on waiting, keep on trusting. Continue to rescue what you can rescue. Continue to trust God. A time will come when the power of God, when the God whom you have been seeking shall reveal himself. A time will come when the power of God will manifest through you. Don't lose heart. Keep on trusting. Keep on trusting. Keep on trusting. There might be nothing happening. Ukwithe wisha maitha mena binya kuthonoka withukuma umabithite no umakia haketha kukaikuna kuna pepeta ishisha kwithe mainoka aishemba yengi mulaika kamwa. Mighty men of what the Lord is with you. Netina mulaika mina no nenania na Gideon manenania atabga kila waile kwika Gideon ekie kindu cha ajabu. Eye mulaika ningu kwisuba wenda ya nambo menyekani mulaika hasishe mundusu shindu ila wa mutabia amuya ningu kwisuba mbetele ba nini ete mudhinzio wako gwete mudhinzio. Eye mjumbe wa Ngai betele nini ete nzembo na maandiko masia asemba okukithekani mebithite we asemba iyo sakabuli katena kambui na asyo kasyo bya tumutu tutela watu aeva imwe na osa ekia imutu bandu sieki wa kiondoni na ekia nama na ekia mususi Biblia ya wita muthoi na ekia muthoi mbakulini na ea mulaika ningu kwishuba mbetele nuke na auka ila wabikia paibia dhaibu manene ya ewa ni mulaika ita na maishuba haibia ni eta na ewa onosha mudhoibu dhibia ni onosha na maandiko masha mulaika kwete ndata na hata mbuchela ndata ati na dhile pia pa mwake na ila ndembo ula mudhinsio wa Gideoni wapya na mulaika abanishi anibo Gideoni watelemi asyenye nina dhela undu ndeto ya Ngai asyapa ye mundu wona Ngai na medho make ake kaladhai asyenye nina akua o mundi ninona mulaika wa Ngai medho kwa medho ina mwono diuko diyo yoba Ngai anena na kiamuya Mungu wako withwe na kundui kwa haleluya. Ewa ni yoba kila wona kikuwa kila wona kikita ukupingwa medho yani ana maishilali maina ngombe maina mbui maina malondu maina sindu maumisha yoba Ngai. But the more they kept themselves busy, they never saw the deliverance of God. Yani kila chatuma makilwa binya ne Midiani makila webinya nundu wake ndukenini muno sindu mena sho lakini meikitumia kondo wa Ngai meitumia kondo wa faida wo na maandiko masha utukusu undu Ngai amanda mundu lotonyo kombo Israeli amanda mundu lotonyo kombo idhembe oshambali amanda mundu lotonyo tungisha akakomania udhaidhi wangu no udhaidhi wa mali undu bayiungai wawo mundu kudhaidha Ngai na kanywa na mali yake ndi udhaidha Ngai mundu kwasha we nukukiria moko anene bye mwiya na kumwinia lakini tutite mbesa situmishi mundu kwasha nukutaya Ngai lakini tutite indo situmishi mali situshonde shaile idhi ya sehemu ya udhukuma Ngai ethi tukwenda kuikalania nake na beka uwabeba utakila wabina vatendembo no matter how much you pray. Na ndio njali ukengetu hata nipasa wakube ala mobungu makengandu momia kukwithia ne kuthowa chama kuti kuthowa
ndutonyotho mumo wanga ini very costly. Hallelujah. Ini ka counseling na counseling ila nika pastoral na ndwala tuika counseling na mwenete yawe methe ya mumite kwa professionals na mae motetheka na mundu ayuka ndimwika counseling ndimuboya na itetheka permanently na kuya kwa professional counselors wamba kuiba sia consultation na kila session ni uiba na woko mbona amana ngambi ya udhosha nguko na watole katambiti ngatwika nikata professional counselors ngutolecha uko kila siuki ini sinesa mumola ngaiwa nengie ngenda ukuya mbesa 3 ukuka kliniki mithenye 3 kwa kiuma. Hallelujah. Okuthi ni siwa atethekie angwa mwangu kone miyana 3 kila they appear ongili 3 kila chumo kwethi singili kenda mwiyo mwe singili 36. Amen. 3 singili yana kindu lakini uka ngwenge nchimumo na veva tuimina na kindu just within minutes no yenuka wenda umya nzembo yumya wewe utakwenda shauri yako. Hallelujah. Yeah. The grace that God put in me ngendo kuna biashara yo ni ukuna lakini noona wakunithia grace ya ngai ya sala ukitaudhela. You can't train within grace. It will destroy you. Grace is too holy. It's too pure to be defiled with business. Amen. Ndukilia kawa wena uoi na mboya nzi watendembo dukake ngoi mundu na utabiumbe wangai na utabiunde mukengani na utabiunde no lusani na utabiunde no janja kitumi ni kwithi wa alama kukitama utumia mithea methia mamete ndembo kwa andu awe na ngaila matumia naoi alama kukitano we kando na ndame njila makwendo kwika imaka kithembeo na kithembeo chukiyomboa wana mboya nzi tukishenesa kiyomboe kana mboya nzi patena sacrifice patendembo na icho wona withi kwa pastor ati uboya maundu mayaliuka kwa kabinda na wisho kaingi wivinyika withi kwa pastor kwetwe na iwine kwani thikwali ukadhikotine ukwithi ya kwanza mukite otwiwa unewe mali maku unewe mbesa shaku unewe kitheka chaku muyubika ukiwa njanja ache kwa niwa sukuma mbehe na uthi wako meudhumuite lakini ala mukitamo na mome uko likalikia muyuko koma na muthenyo yongi usaniwa kuitua kana mali ti yaku na wisaniwa na ningi naitwa aminie no yitia faili yaku ukwithi ondu waitie penjisu ndi failini yako iwe undu pe mundu walumililia kithembeo changa isi yake ithembeo sio thaitha ngai ni wosamboya ngai ni wosotayo ngai nupokea thaithi wa mbathi na nupokea uthaithi wa mbesa situ na mali situ na makawamwe nundu Biblia ana maisraeli mambi ya kumuia ngai lakini mayita ngai wethe amayutetheka hindi ila Gideoni wakomania mulaika mwetela nini etenzembo athi aete ila amina nie na kuete maandiko masha no tukusu Yehova ngai anena na Gideoni. Hallelujah. Na amwe Gideoni nienda wose nzau ile cia miaka mwanza nzau ya miaka mwanza ethati lwa tubekutwa akikamba ikindu kima. Hallelujah. Yani kawa beba ikindu kipithe muno kanisani na tutana kwacha ila Yesu akiyemokela nione itwakilia satani vinya. Hallelujah. Na tushangilia no kwithi amukimitwe ona pastor akimitwe kitindi sio ono basa okwithi akwetwe na kilembo akwetu kwithi atheno wenda akaenda akavola na kazi ya kwamba kuna ma Yesu itwa avoiwe na akea white akile iliyokuwa no wao kwamba kuna ma Yesu itwa avoiwe na akeimu wao
ethia ni automatic. Ethia Yesu agwa mukela nioni twakilingi satani pinya mowa na nai shumaba. Kila Yesu wekie atunengie mwana wo challenge satani tuitumia vinya wangu. Kila wekie mukela nioni alo di ukometa nzidia gudu ukometa bu ukomu kometa bu ukoma kwazi aitwa hivi wangalama ameli bangalama huyu Bwana Yesu pale msalabani kazi yetu ni kulala. Weyu ukakuna wani amaitha mekuthiuwo ngai ila wakomanie na mundu omwe Israeli yonde paye mundu abingukite metho ila Gideoni waishe nukumia ndembo ewe ni mweya ishuka yamana ninakwata mundu nitumia nitangiye mushu inakwata mundu ndo no tumia ndangiye Israeli na Gideoni waenda wose na maandiko masha na Gideoni yosa na ewa withi wombo ekithembe ochamba hali umeshe yoba ngaindembo yanza wimwe no yombo akithembe ochamba hali na wamino chombo ewa usioke uteme ula muti wa asela ngayila ya umiawa ya thembe ya wandu siana ikaenda akuwa siana ikatonya ewa muti uteme na ewa wamina pandu baba tulu baba thaithiawa ngaingeni bakie kithembe ochakwa na uitumia ndembo yela nzau ya keli na utumia ngu shaila ashera kwa kithio mukingi ibibie kiungu tabete kileo tetia mabasta na yengo tabiondo iloke wa mundu yoyote ukwazia kuiwoi. Amen. Na uwa kuya ila wetekeli wakilisia woi binya maundu neli umundu imwoi kana imwowe. Only two things, either imwowe kana imwoi. Na ndeno njasiri tawosu namba andikia angulia mwa mama nyisia uwe uonze tukatumia hao kwithie na wona kwa na wesa kuona mundu ukumi lambaka ukuandikia au kulia uwe mama nyisia akamba uwe mama nyisia uwe uonze mama nyi ili tukatumia achao na tukatumia hao nye nambo kuona hii nambio miosa lightly nonota mundu uchao ukuvua ngui ineze kwithe serious itina amethinyele acio kamba andikia ingi ethe kindu kingi ni manyiti ana manya kau kabi kakwem na nama kabi kaumie ndoni nundu Yesu aishe ndeto yanga yasi atwa manyola wo ulabuo katuthacia. Imagine itina wa Gideoni ombo akithembeo chethe chambali na akia yoba ngai kithembeo na themba nzao ya keli na Biblia yasia na nundu iwakia ithe na nduma musiwona atui ndio chombo tuku. Haleluya. Misi nyingi ya kamba ili kanitha ngwana na mothaithi mekwe na mauma emenu kana ithe menyu na inya menyu na sindu cia bandwa misi na icio ciisa andu na andu acui makwie na meiwi satani irimeni itopmost secret ndikavunuliwa mundu onomwe kwa kila kimuisa muikisi bala kimuya muikisi ula wesene acho iwaendie na nda mutebia bala kikwatawa withi anuendo songa nambe wethi anuenda siana cia kuisonge nambe uitho cia itheka uitho cia mbui bako kwizota mabata siana isome lakini uthukumite wa minu kamina form 4 kana university kakwambi yochonga ugethi abale kalite akuite methu uwa mwano ameshikisha ugethi ailu metho meana tawa kamota kuma kwa jamba kawiyo mundu ena ndikiri kuma kwa jamba kawiyo mwana ke wikite form 4 aya matutelondo
onelo ndu thita nyukanga muthenya na uyo othe akoma thikwambi yo tungetha unya kamwili tukaisoma kakite ngai keumina form 4 kamina form 4 hani mwaka wa mbeu keutulwa ngingo kakwambi yo ciana ndu saisi yethe kwithe nyumba yaku kila kiusuite boyo isiana ukwithe wina miaka 36 ukwithe wetu esusu metwa 5 na ukambia kwa ciana isi yako na sieta pia na mono kama kulia akuya mami I don't know what happened. Hana Maisraeli maile kimani makuya ngai mekailite Yehova lakini pe formula the way to destroy stronghold ya Amitiani ya kuisila kumisha Yehova dembo na kuomboa nundu kithembeo. Okay, alunga lumanga imatia ngai mambio thukumamithea na mitia na uoi na ithangwana na ititi yu mona atangiwa andu kanisani macoka ngali kwesu na kengai akito mathukia na ainenga maitha mopinya ayitikilia maitha mamasumbike nundu ngai muthaitha isha maitha aya kwa chonthe kila mweka bandu bakimutethie kithukuma angaine stinyo kwa Israeli ila maikio thaitha Yoba mambio thaitha Baali macokie ngaliko ya maitha na wethi ya maitha nundu imeshandwa ati maitu eventually andwano makacoka kwa ngai wo na mamuo manyanyasa kubikela Gideoni weshiumila yani ona beako esheni wai nza usiako ili siendie ba aiye ona kuyukulwa inza uwi siendio man yani ukwithi ashindu winasho ila selo tumika mbe wangai kuthasia mushi wako lakini ukwithi pena kaulilinda ka muthemba be ulalinda wa muthemba pena veilu na tutu iwiki tokethia mundu ndona bala wa ile kona andamanya kuikondu wa ile kwika nikana kombo ishana shake amaitha makaenda aithe mbeoni sia uimu maithi kumishe shana sia kundembo mama bene kisomo na akue mwene usalukiti osalu chata kinongo uwao kewa wajenye itwenda kanisa na siana siako na kebe mundu ngeno uenda kanisa kwa na iwendie kwa mundu mwe akanangani kana kaku yuto yuma siokete makeke mitiani twebingwa school masiokete itina wa muyumwe meke mitiani form 4 meke grade 9 meke na 6 mayeka na pe mundu we tondukana ka kuikoi na kake indumali chake iki kaka asiye kakumbwa na we mwene nundu na akiindia ashaka kumbwa na baiba ndubangi ulatilia kisomo ikati na miaka nyanya ya thela na wakenda iwa thela ne koka kethi yako ikoko ba breaking aliko yeye etina kavua mwithe wa ngiti wisi mwithe iwoto mikawa ngiti kwoza kona koka komo ugeria kekala kaboyete ngaika na siende tuno ikomo kukatwike ko number 1 kailo kwa kwiko ke nambe mola kitumete ngaliko yenge na yunaku ngai wote thise we mui na onenga kana kena kiliko aku kithembe oni changai you are doing nothing kuhusu kisomo cia ciana ciaku icho kila kikuendea nundu bayumpe bandu bangi wika no mindie makarabati undu matonyo manipulate star ya mwana mwetu aku inewe kala kakumbwa na ke mwana wene wokumbwa eutwika ngilimiti mwetu aku eutwika ngilimiti ukewa pastor mwana wakwa eubika standard 7 pasa mwana wakwa imui aibika standard 8 imui aithi standard 9 ka grade 9 ipo naambie kuiwa pasa mwana wakwa aitonyelela university aina meaning grade ya A minus mwana wakwa I mean aithi secondary form 1 that term aina meaning grade ya A minus form 2 I mean o kana B form 3 that term anaetie C minus okuwa pasa tamuani mwana wa kosiendi nakawiva ba katika kuthaitha no mubaka twimanyise uthaithia ciana citu
nundu kana ka ulondu kata yibia vis maundu ni mabeba no woka ukitia na wae mauka ukitia angima kukitia siana sio na maindustry mwana waku nangi nundu ihoi muno makuna wana mowau ukwithia mutiani uthenge kila mutiani national kana kukethia hospitali hamwe makeki ya mutiani mundu akomete hospitali ivo kwikia mitiani akukethia ungamwe musikali ne vuti bwa kwika mutiani hospitali. We resist that attack in Jesus name. Agi maisemba ni asiana sienu ishoka skulu mayosa matatu na kimwana kimonundu indeleva deleva ya matatu isu itaka na inenga kimwana chunga alikitwa na nyamu ikuluchwa meothi meobaluka meukwamwe nundu pe mundu semba nitwe kani nene nai kila mtu kwenda iwa payingali itonyokilia yendetu ikabaluka siethe wasika usiabeba payinde ketonyokilia yendetu ikabaluka withi ape mundu usemba nitwe ngaisi andino na aikuna nigwe na ndwangi na itu twabangie mabasta inzai mtumazwa manena okay yo kitambi ndiye nacho lakini tikwitha ni muthukile niona mbemba simu ndani ona ndane zamba usiwa vengi sio store mwingi vengi sio store kuma zaku andina zingu nenga ne mbemba ziyakwa katoto zembe ya mbemba ziyakwa ngoi mai wa kileti kana nakwa ni mbemba ziyakwa kabola tinza nuisi twa moneno wo twa mubitho wo mwikinyangi wa pau na icho wewe andu mandunia ukewe mundu anena kwa zinyinese ndo iwa boye noko kawembethio bana ndiboya nya ndo ndona kabisa na withia mundu sio unenu imesi secret yo kilia Kristo pinya ni kumya sacrifice na whether be kindwa Kristo maukitana mamenete angosio sionde nikita wa sacrifice mundu tuwe Kristo iwatumine yebaya mukelanione na niguo haleluya lakini be kausithi katika realm ya humanity be makautu ukitila usumbikone usumbini wandu na pube sindu takakelia bina Israeli manya magwa ili la besioneka omundu omo Gideon amen na hadi au Mesia Yehova next gaya nengi Gideon vinya ne Israeli makilia Midiani vinya asuma wasia asuma kuite Medea makiliwe vina nundu wa pamwe na mboya na sacrifice nicho chusemba nitiacho yani sindu isi abeba no wonder muthenyomo mainena maisie ngai yabithie maundu akwa ndwala oi amabuania kwa ndumali maisie this knowledge is hidden from the learned and it has been revealed to the illiterate. Na muthenyomo ela newie ingukwie kinduni kina ingagwende kiveti hallelujah. I still remember na ndiye mukutanoni na host nili twa hostite mukutano baya mwingi Musilanga Den school ministry nolo atabana si Bishop Josephat Muse wa Maranatha wa Masako zaifu ngunitwo kethia nitembea kabola mwana ono otembea wili andu makona takuboyo boyete muno lakini ikubenwa kabolo na atabani aisho kindu very simple aisi andu alai wina kindu trust it gai osondembo no yukayo bambe ulondu mwasi ambe netina lakini ndiasi yao nditikila kwa zembe netina andiyesa kuitikila kwa zembe between me and the poverty katika tu andiyesa itikila they are between me and the prosperity na ina silingi maana 5 mama imubukono aneanga ina saju kethia andu koma kwanza be kama kaandikito kethia kameningia kwa nafsi
na kendete ngavitu kana tamakasi kameniingia kwa nafsi usiku na mchana no ko wota anako ani ukethe ona muthenya wili ukethe wakavitilite mutwe dunia ni nyama ya mundu omuya yatu yete hai ungenipata nimetoka kuhubiri yani mambo makubwa imetendeka, lakini utanipata nimekaa mahali ukwithia balance ya ichu ukwithia wano ndakile iliothucha mutwe usicho ukwithia this is the schizophrenic condition mwana uyu wendete ukethia cia icho bandu bamu mundu akakwitoka mbotelemu ukwithia ndu kwaje yani no kuveno kabolo kalikita kaandika nafsi neye ngai moya I'm fed up ethia mwitundu wa mumbethwe kibeti chakwa mumie ngoni yakwa na ethia wa mumbia kethwa mukakwa mutunge neuwe na ililio ndembo esio babu nyenikite ngai basa akatuombea akatuwekea mikono ona ndangulia nienda hata na sio kedisha no kanethia na sio kilo binethia na mina mithinye tatu nde ukalilikana mwana omwe ola newie ai yani ukwithia no wikaliwo kamina muthinyote ulilikana kapoloka ni uteseka ni unyamawa no webawa mutambasya muhivi kapandu kiunyaika webasya kamwitu keukulea webasya mwanake eukulea kana ubiko bandu kuwa wasya interest umwe get out of my life na itina wa mwatanisya piu ukwambi okulia ni mulungilia niki kai ni thembe osithia ni sindu sithia asi yandu ila naamini yu ngoya bwa piu muthenoma na asiokio na hiyo kanisani ni hata bia pasta na ya mwinyai yu ula wa mbumbi ya ketho wa mukakwa nienda umumisya ndembo ndamwisi na ile lo madhamboni amen ya kuye like 2 months naona neza haleluya na kubikono mundi no nienda okithembeoni gwikalango ngumi ndembo yotunge omuye imubea no baza bala twabika haleluya haleluya nundu inamanie kana kawa pepa ni kana ukilia binya nesa ndo kila sia binya dutonyo twika aiwe waku nutamazanga inga iwe no kwana ndara kiasi anbala na umi na no kukila udhi yani unapaike ndo umesianga na you expect you sinda yani nkai ya amanda katika Israeli kape mundu mo ubingo kametho akamanyai andwa matuika ile Midiani matuika ile nabinya thio oithembe cia oi na cia kwausia na tuitonya kuimina na mboya nzi no mubakapo kile mundu utonyo kuthembe kamisia ngai ona tuya wona tu this vitali wendo okaitwa mana na hicho kutumia kuonona angi yani kwithia either withia wina sha kana wina medical cover yaku company kukabite kana yaku mwene osete private ethia wenda kuivote kumia mbesa withia awambite kuiva mbesa ahead of time ukethia mbesa si kala abandu ilokawa wathi ukaumia okadi uitwe na itu tuenda utedio wa ngai lakini twenda by the way mavinda maingi twapia nyumbani ya ngai ukithe itamikengezia ukithe ona ngai yatu sisi no kusani wai mwana mama kweti hata na simbidhisha makao amwe ibwania wa uthaithini wa umia wewe simbithi ibwania wa ti uthaithini wa metho hii na kimia na mata ikomanitwa pamo bau metho imathea kimia jathea na mata si ukomana ba ukithe ona twozungio nukwitanga maingi waza akuyendikale akutabio ugo kabangu tabio ugo uikalae wachi mwana usu na thandi mwendete andabisho nyenene sene ngusi ya mawiko mangai na makao maingi nesila amokwe iwokuwa kauzu kuya kabisa andwala mautilavu meokwete lokwo na uni na makwizo okukomana nakwa mielanga iwamba sisi mbithi bala sikala
ditele magwenu unene wakau nitele mawinga yula nikia na nundu nakwa nake itupotanite nina Yesu mwiyai wakwa nitwatumie ndu na unituvotanite twina muamba wango sindu ila sionthe tuvoya tuketia Ngai. Amen. Ila wona umwitia wea umwitia mbesa umwitia othui sindu sionthe ila Ngai utunenga ni Ngai ni winenga we. Haleluya. Sindu sionthe ila tuita cia Ngai sindu isu sionthe ni cia ile othukuma Ngai na ethi andu imuthenya ukenda utethi wa kimbesa kuma kwa Ngai wina akio leo thukuma Ngai na mbesa ethi andu vandu keso mwini vovu na kethi anu ka mwini vovu itwa ile omuthukuma nacio Gideon ndesi yani uthasio wa Israeli yonthe wa kwetu inzausiana imbu yimwe na nzausiana zawile na Israeli yathagua na akili ya Midiani vinya na Israeli ya ungamano olumu bilu ni anzausi oile na maya ina thina wacio ni kuleo mana undu maileo muthukuma mwiye. Amen. Ningi ndoka kithaithoni. Amen. Ngai ya undu njambe nume ilo binoke ko tio wese bala kila na ileo kutabia. Amen. Na tikwetie kau na kaundu siete andu hingi na andu mea kwatiwe maluma asiye tuitongeze siana school matuko miongo elinana sabisi swikethe ayo boya siana isio ka school mundu lo kutatothi kwa wisia mwana ikakima mwana mara tatu sitwane ya Yesu twindilu namo haundu thina munene thiabo kambani na mundu la wisi ni mundu mwe ni muoi ndukatate kwikakana ka mundu nai na mutabya kwitene kana ka mundu kontheka lo kwikanai ayukana nge kabaluke mitiani kata balukita mutiani ukethe wi mubaluko sitwane ya Yesu onethi cha waetewe iyo twatangasa kau nenu andu awe naoi twatangasa kau mwitonya kwa nangasiana siana aiwe yuwete awembesa uya mbilu ni akundame njisiana siano kuibanda beba wotha kuibanda kalubuki ukere akana kaisoma na mungalala okana kala wekishu ikashoka kwako 10 times sietwani ya Yesu. Haleluya. Kila mundu ena sindu kundili nasio sindu nganganite acho utamana ni chao yani ilangi dioni muumishe suni onga wesio mutabya kithembe okila kikuo kila kimana masia amu kithembe ochao na hata mwinga yundu kuchombo ndewe inga yendo ko kitena onethe ndamanaka kithembe okicho chu Israeli onethe ndezi kwanzo ithenu mwe katika alama hapo ya makwase muitutedi wani mwiye endo kachombo na kiti cho tukwika siri sia misi ila sia kipindu itungando netina iso tukumesha ndembo si mbidi shonde na mitila ya apandwa niyo ithembe twamino miendembo tuiboya na within the next 14 days mutiosu umapate mundu nokita sietwane ya Yesu kila cha leo paluka andumanga imethwe no that's icho paluka onethe nyumba ikakita omboka hiyoka ugakilia mulu pa ethieta bai ethia niyo kithembe tuishombo sietwane ya Yesu na niendethe awe na mwikio dose ndembo yaku ndiye mwiye ndikwike yotia niyo nako nyendiano
ni kuikala nde umanyicha ukiananga maisha makwa thayu witu tusiewanichao mowa uama tumandha chao mwiya indhembo hii naete kulaui niwe naete ala ungama mauni mako latu iba kanisa na ala muimisi onethio na kuno unga mdukanjali onethio uteli ni munyusa ajimu kwithukisia la sala unga mobo no kwambi otembea no kuya mwiya kindu kiicho ngwendo ndila kila kitu kitunga musi witu netina kila kitu sia usonga nambe kithembe kiu ni chongwenda mwiya umbuanishi no inenga formula yo kibinderia shitwa ni ya Yesu kila kitu ma at every given time pe andu tukwete oiti awau ni chongwendo ndi nacho na ni chongwenda mwiya umbuanishi kuisil gayula wabuanishi Gideon ye mulaika betele ni ngaete mudhinzio betele ngaete ndembo nela waetie yoba ngayo aneni na kyo tukusu amwe Gideon bekithembe ochethe waku wakie mbahali na Ashera anichongwenda uombo ni kana muone otangio na tumani muya iniete otumanio wiba kubi na wiba asa yuni sawa challenge ni sawa kuya muya niendo manyani chao Yesu Kristo ni chao kitu na masha ni chao chukitana mushi wito ni chao chukitoo kwa ati wito ni chao chukitama somo masiana shakwa ni chao kitumi siana shakwa ili sukulu mjana simbui na maibikia mitianini maibaluka isawa ukulia mwia na mwia mbuanishe ini noeteni udhukumia andawa ini noeteni udhukumia masibitali ini noeteni udhukumia makemi ukethia musala andu medhosha makadhosha itheka nikana makaitye maidhosha indo maende makaitye na mwishowe nikiku a time has come that we say no to sickness. Tunakataa itwalea shitwa ni ya Yesu Kristo mwana wangayula widhayo Yehova shimbithi ila shimishini ya ito idhembe ila shaki wangainkeni ila itu tungane tina ila itu maama idha maitu matukilia pinya ituoka kuitia ubuanyo ituoka kudhaidha na ndembo situ mwiyai na ukulia yobo tubuanishe na ukulia yobo tubuanishe na ukulia yobo buanishe mbidhi shitwa ni ya Yesu Kristo. Gideon ndaisi kana mekalite ngunga ni nundu wa ithembe osiethe wake hetwa ingi maishi mitwano ya nundu wa ithembe osimishikwo na nundu twaiwela twatwiki akilisho ishaombokie baiki ithembe ochomboka akichoka ithembe ikitakuomboa na siomboa na moko siomboa na ndembo siomboa na sacrifice na nundu mapasa matuyo watangio ni wakilia satani vinya nikipasa makanisa mauto yana kematena mishi nikimakanisa mausuye single mothers na kako mau no kede apaye mundu wa matwa hedhia ni makililie pinya nikimasitwe nikipasha mitwano nyingi iletwa anitwa makanisani yende no nyaika nikipasha awawela mekanisani ni ya ingi kudhono kala memba no mubakatu face reality na tuimiti kilebu ya nondo buana na tuitabia ndumanga yuwa na tukweko mesuba atuimatabia pe makautu takilia pinya ama idha imatu ikailie ama idha imatu sumbikie ishitwa ni ya Yesu Kristo. Natangasha kudhawa natangasha kubuanwa kwanza mashaki bindu shimbidhisha maidha ikabuanwa ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wangayula widhayo yobe iyonanie muthenyaniu iyonanie mishini yaitu nienda wose ndembo yaku no uboyete ukanayo bambe umikie ba uboyete ondapite mwenye ikilo kwenda shimbithi ikabuani ukomikie ba alangi mutumia simu uitumia simu yaku kutuma ndembo niendo tumia uboyete umwe nkayula watethi singidioni wa munengo buanio amanyabalathi na uwe na akumisha mwia na wakilia maidha mo umwe
ngai niwe nietelete yoba ngayula wa ukitie Gideon ngayula mukitie nashe mukalate ngayula mukitie sacrifice inaumia mwiya inamiumia kwako na minengane uyani wako yoba ikabuanie shimbithe kila kithina cia muci wito ethiana maitha matu akiye ithembeo mwiya itubuanishe ethiani ithembeo ciakiwe na shai mwiya itubuanishe ikana tujonyo shombwa shitwani ya Yesu Kristo nambeso usimone chicho kikabu kitu amini nambeso screen nicho kikabu kitu cha ndembo shitwani ya Yesu no mwiye nikwatania na muthukumi waku na ninamiete mbe waku shitwani ya Yesu Kristo kai ianisha ndeto yaku ianisha ndeto yaku ila wanenga kwa andu maku inisi mwiye kwa andu aingi ala umataamanya ugo mwiye aingi ala makengekie na ingi ala makia kiwe kibinduni mwiye na ingi ala mokita alunga lumaikamanya ugo nisimena kau na mabindiria shitwani ya Yesu Kristo no thasho waku ukoneke no tangio na wobo siokoneke shitwani ya Yesu Kristo natangaza ukeanie wibuna ndwe mutangia samu ya Yesu inaumbulana isi yakwa andika situ wako ebukuni ya dhayo no inenga mumo wako ikala utangione situani ya Yesu beba wangai doke no kinenga pinya situani ya Yesu ninavoya amen iyo bangai akauthoke muthenya authoke onotuku na kubwenisi mbirisi amen nangia mwe Yesu makofi zimefungwa inu